Shubor nakaslem jong unongsan hima. Da kispa angun kipat ba kilawan ban sengap haka jingyalang pensai pat ba jong ko Voice of the People Party kabalalong hanong po mentak no phai sngi ka sautrik uyayong arajar arpusau ban pan ka jing kershan nagabinta o kertong ka seng u Dr. Ricky E.J. Singkon upanya kunya kini election MP naga Selong Parliamentary Constituency kaban salong haka khat khandai terik uyayong arajar arpusau. Nalor ukurtong hagani kas ngilawan banya dan rengkat langru da presiden rangba ke VPP uba Arden Melar Basayo moj lembat kiwei kinong elam. Haba keren hagani kas ngi u Dr. Ricky Singkon ulaong baka daba kabala penlong yu u lembat ke VPP ban mi syakman banya kunya kini election MP kadai namar ba umla syuk ban sengap ya jing o jing nam jong kipat ba lamar ka jinglong jingman haka jela kabala isang sot ban pet ya ka jinglong jingman kat sabab hai tang ki jingduna bat ki jing deko sudah bat shisin pet I kumba amla asu ban ki kli bat de halor kata ka nong rim ba ka VPP kalami pertei ban penim ban penbha bat penkela dorpat ya kari ka jat bendreu bat ka jela Meghalaya. U Dr. Ricky Singkon ula ongru bakumu breu badan ya ka jingkit kle umla satya ban chusngam bat ban sha lani ban chupet ya ka jingjot ka jingmong bat ka jing hiar arsut jong kene ka jela da ka baong bakum ka jela ha kini kisan phau tli kisnam jong ka jing ya lenti bat kan donru ka jingma namar ki nongelam bamenta kim don satya ya kata ka jingyo I jingai ula ongru batang san phau tli kisnam jong ka jing ya lenti I kumba ka jela kan jar ngai no bat ulapan paru ya ka jing snow sarong baki nongelam jong ka VPP ki don ya kata ka jing yo I jingai ban penim bat penbha ya ka jela Meghalaya. Kebagi akan dikejingnya nanti gedung yang mentah ars dan tam gimla dan dapat bau ke jenis snow yo play kulari bersuma beradau berkering berpensat boring banila haduk kini kepol ko mentah ngilong kumne kumangilong dena marjoku padang dai tamangi renganet ni hamne parok kibadong ado kini kibasam hamne kibasam seruk setai namar kajing don kat di gedung play kat pengarang syam hamne agak berstang di penpai oh kini disuki setai alien play rimwan dari presiden dari blok biar hibelak kai oh semua hi kau nak pilih pai setai ihap pai hi syaki kita kena pet kai ni hamne ngilong tanggung player kebelak kai kajing peti Ajeng waktu presiden kapahai sekita kita peka bagian pek kumnong ya lek kai agni kapot tinggal lek kai kalong pek tinggal lek kai aga bede pat kejemut cepat khat tinggal lek kai ke belong ke jabi kumai syubun di papa baik kibon ya kawan dol agni kapor governmenta ya kawan snap ya ki nongrim Ibarat parti kadang ya kawan puslo penjompi agan ekapor governmenta ngetskan kidan ru shibun kibasnap ki rumpeyin ki jompi ki dukan sha pada se ki tentik sengke lain batin ko jin pensawa de gamen se ko basnorit na khot me awarepi ki papa ba e ndai tagi bran hanne ndai shibran shaba jogadeka madan open shach score shipo yang kita persai jong
ikut kinangilam jogo parti. So kemen sikate bahane iran kinangilam jogo parti nari Aden bersama Presiden Rambak jogo parti, iran ami Vice President jogo parti, iran Takarachan, iran Terlambat Sotun, iran ami Ibaksan Kupar, ibalang iran Khot jogo Executive Committee, jogo State Executive Committee, nanta dalam tini kiri Rambak, kelong kami ibalang ta ki ba parti ka jit ya gawan pek ya ka jiya pek ya joti jong ka ni ka parti ka jongi shaki dong pakitan ki ba phe ki pa so ai ku blai ru ni ka pori asanang i bala tren ye ki tap to ka ni ki kentin ki ba pa berkhat i di kentin jongi akan mau le se ngala ban perwan dur yo priu Uba katinya nanti kecuali kalau tu pasang puat di Islam, baru tahu beliau hakapor mustang yang kata katinya nanti orang beliau wabit babiang agak pun kilian dan mereka kata katinya nanti kecuali kan kinong sun kibun kibuan yang kapan tombol kibuan pan job pan nasayu pat unta kebelah harga dunia nanti jumpa beliau dengan orang tua sampo sedang untuk beliau berada di dunia nanti kami dari dunia nanti ada apa yang terjadi pada badingkong hak kendai sepak nyukuar beliau bertap terjadi kemen beliau beran sipun kesepak kapau hebat untuk layak apa ya kata ganti ya itu ganti bat wan kita di nongsun bat kelapan ansau itu bat don kita ki don ibayu i ya di nong jengman bat kunta da kaman sim joga di sosu kaman sim joga di smokia kiwan sakmat ma sha banpet ma sha banchu snap ya di ur jong utau brio ora sha pensitom kunta ka khatindai tarik kunai bakhatwe arajaw arpowe kami kata kaseng angkin dia buat dia bayar snow dia kata kajing urut dia bayar dia kata kajing mong kajing mensau pat dia bayar dia kata kajing tuna kajing tukok jom utau beriu pat konta kira jom engkau dia kapan le mak dan bancupet untuk ada jinglong beriu mak pi angin haniru mo itam kata kamen sim susul kamen sim panyarap pat kat ibor ibangita konta rakat po kami KBPP, the Voice of the People Party, yang kapan penim penha penkelador pat, yang new beriu, ubalong kejela mebharea kejong. Kapan lagi sangsot, apa pet yang kejinglong jingman, kat seropai, tang kijingmong sudah, tang kijing tuna pat kijing tekok, pat sisen pet I kopong naksu pan kekli. Dei nama kata tahu kuki pat pat. Dei habakun kata daw kabalong kami asal lang latren bagi sami the Voice of the People Party agabaw ni Rambak iba Aden melabas lewat oi lastang banyak rapi utau beriu nadu araja sipo ya kapan le utau beriu pan tau tamai umat ulong ya pan kle pan yalam pan betin lebih nrai marway sipong pala nai kabasutan kalong Om niu beriu sum sangat no, sum no itu beriu apa sangi? Raga arho, kata kan ngut nyetan, diperlok kita I, banyong paadan, marway pilomla, ngini nyamik syatmat, banyai pika ketika man baka ketika diam, pat kumta, ngidan hangir kemat jom piko kipaipa, ya kapan le ayu, ya kapan penempan, pan pemhapat, pan penkalatur, ya kan ika jala kabakit kadongi, ya kapan penyimpan pen kerator pat, ya kan ika jat penreu kadongi, ya kini ki dong ki thain ki bapher, ki badon hapok jom kan ika jala, namat kat sebangi pet, i tang ki jintuna, i tang ki jintoko, i sansot, ya kajing mong, ya kan juga ni kari bakajat penreu, hai si kamareng sodong sokon, i sansot panpet, kajing mong, kajing syakle, ben juga kamareng sodong sokon, komta ni syakmat baru beliau berkumanga bukan pajaran bentah ke kaum politik asyum ya kalai namar ni isam sok alam tang mahikai
mentang ladon arpu plasnem ko monong hikai pan hikai adon arpu asnam hantai ko skul ba nehu ya kaban ai ya kata kacing hikai ya di kon somla ki babun ru kidon na kidon kithan nak ni don we kon somla jom le kadong katha jom pi ubarang student jala kaban i kadong na i ba don kacing tuna kacing tukok kaban isak kapag kita ki kon samla na suad deruksa iba hapo bagi wan ban pulih hanehu kade garuta kapag arpoe arpulai ese hadu arpusa kibalong garuta kapag kikme kitpa kipala joki kashnong katha kayamlan salang kabalang kari pagajat priyo kapet syaki ini ikon samla syulang bat nanti ibalong kacikamen ya ka yin sem ya ka shmong ka thao ya ka ri ya ka balang ya ka imang salang hi parok kawin ka bangi i gom unang hikai abang apet ya ka durkhmat ka jongki o galong ka durkhmat ka ba tum ka durkhmat ka bundon ka khadro shwa ba ke mitno na ka diga skul ba nehu balai galong kunta ini hi ijuya thuk yana Enteng pulih ni pun nihu asnam tenteng snole nome. Namar pulih. Dangilai syarga kaperthai. I patalo kaperthai kapatum. Kaperthai kabamdon kajing kermen. Kaperthai kabatak tang de kajing tokla bat kajing anlat sula yangi. Batenteng kasokya kamansim. Sonok kamansim haba perkat pat selagi mi kitpa. Iba arpowe arpulai snam. Kila syak shiton. Yalke kentu nagabantapan pendak-pendang yaka larai jongi kumki khur kiti ke jongki nrai kabasmus senai kalong nangi dong syartek syartek perthai o ka perthai pat kabab kemliang ka perthai kabab mutlak pat bapa kemonam hikai asno pakadai ka kamram jonga panyet ye kita oba bara pengapersang panyet ye kita oba ngai ba awai na ki dawa hi kalong kajing duna bat kajing derko aga bedai bat kadi ka sansar ka khara ka dawa kalong aba ka sansar khara ka banga sutu kom obreu aba na persang panwa ye kajing mot kom ka kentien politics kamot ka sansar ka khara aga kentien jongi ka banga yo iru ye kata ani na sutu baga sansar ka khada kadon haki isam jongi ka sansar khada kadon haki shmong ki thao kadon haka ki balang kadon haka ni ka jala bar ka ri ki perthai kari ki ri jo perthai bal khawai nyamla panlet nagani ka sansar khada nai bo pat ka jingkali ka sansar khada ayu kauni friend ka sansar khada kabadai ban don haka ka jingkali kasansar kada kabare don haka yakata ka jingyo ijnai yakata kumno yakaban sandur yakamenta nagabanta rasha kata kade kabangai i bakabus foto kasansar kada kabandon kano kading nek sidang kmat nek kading pet sidang kmat kasansar kada kabadon haka yakata di ikhtiar ne kata kabor panpendon kam hok yakata kabor nagabanta panlong kajingkerku yakitaken ibaduna kibatulot panklelang yaki banyero pankertiu yakita kata kade kajing smoto kajonga agabe de bakada sansar khara nemo phai patshagani kachala kajongi ngai i bakata kajing mot jong ka sansar khara imat kamshim larong akita kibungi om kita kinongelam tani kita kinomik mat kata kebangan ini, bat ngesmo bat kadang kamram kejama, ya kaban leh, bat kunta ngarung syakne kejali, daga jing terang bat daga jing angno, ya kaban pembet ya kene ka sensa ka khada, panrong syakne ka madam, jong ka politics, pan isu patpa, ka jingilat kai politics ka bakundu, ka ba voice of the people party, ka don ya kaban PEP. Away kabangi na soto adam don kajing yo ijnai
kadon kacima edon hamne kari kaparan football agaba dadon ki team our team kawai ke team kan persang kan thong joka karnong panthep ke gol si gol our gol lai gol kat palate katahi kadai badon ka thong abang ngamut kalong lada ngimdon ka thong kadon kacima amdon jimut panyakai tan patria mau panyatro amdon jimut abai kai ni don baik ka thong ya kawan poi syakata jingjok pede bandong ka thong akano adirat kai they have high sugar ka politics kaba long shi banta jong ka jingjong ka jona ka jongpi lada ha ka politics agita ki player ki bela kai ki bagi on yaki kita ki nong yalong ki nong thawa ki ban thau ki ai lada don ka ji ijnai aka jimut cepat khat jongki ka po ka jima ya kita ki player umat kita ki bapeka ya kita ki ba out yaki parlok pe te kata ka tauba ka bangi bagani ka jala ka jongi nado bangi nyo ru ka jala ka pura am sham don kita ki nongelam da ka purong pandon ka ji ijnai pan perkhat pan pe ka ka banja ya state ka jongi hadil mai po so po san po stem pada nomor kata pangi i bahadin kata ka po pangi agak ka jing pan kre jong ka jala jongi ya kata ka jing dop san po stem jong ka ni syam pan ban pa kalong ka jala ka ba ka sorka India ka permi ya kata ka report bakat ni ka jala Meghalaya ka jongi ka balong ka way na ki show dat tali ki jala ki barik kapag kataga dan katunat rekam juga sorka India bukaniti ayo kalau bu ya ka kau kajala mereka apeng akhirnya ki support tadi kita lagi balik but kalau pergi ke report agak beda bat kajin kiu jeng yal jong ki jala agari India baru kawai kalau skosi kalau baga por beri penkre arta ya kajin dap san post dem jong ari kajala kai kata ka report ke itu yang ini yang kecela Meghalaya jongi pengidon segi penta iba syatra itu lading yang keterdan ke bakenda onye yang keterdan ke basyuho kata hadian sanpo tulikisnam dan kamu pun swaban tak arta kata ka sanpo snam swaban rakhi kata ka jubilee siar kata ka golden jubilee haga jaka penginang kiu nginang hiar arsut agak pun ki penta parlok pergi lakse ban supek ya kata kejing jot kejing mong jong kani kacala nam ngak ban sya ngak ban snap ngak ban pet ne bat katau pakalong kurta pangim sundan kajun isai te kunta isdam ya kani ka party pat kum kenang ilam joko party ngion bahkan ni kejingat nanti kalau sampus nem kalau kejingat nanti kalau ngintip shano banyak pun shano ban pun ngintip ko ke patwa bagi dan kejima habang ngintip shano ban pun ngin sesuya rumah rutit nata kata ingatkan agar ni ke cinglong cingman kalau isang sok mapan sya istan ya kene party pat hakne ka party kalau ada sorong I know you play for poor honey, ban smoto, bangidon kam bandon kajinyo ijngai. Namar klem kajinyo ijngai. Gomboong uto rusta, kari bakat jat penriu, kapundon kajinyo ijngai haka, kan sa suja penai. Shisha, kajala jongi, I kong ban suja penai, tang sampo tulikis nam jong kajinyo nanti. Lada kalong kunta, asyano kalawe, jong ki khon ki kti ki jongi shano ka loi jong ka manang sodong sokul kabo ble ulo bo how brio ya ka ban susha ya ka ban pet ban kmi ya ki wei pat ki jing pelong ki jong brio kon ki nangalam jong party a voice of the people party ka don haka ya ka daga jingi ijngai kata ka jingi ijngai ka jongi kalong ya ka ban penempat pan penbhapat bat pan penteladur ya kan ikan wi laipo saupo sampo snem paki por isni ke banangwan namanya soto
Pangi don kam ban don kajiki jinai. Bantep nang ni shano banle. Bat kunta. Kata mesin jom ting sokia. Ni wan ken ya kapan le ya kata cela kapan nak bring ke jingmong. Kat cela kapan nak bring jom ke jing berko. Kunta ni terang bat ni anut. Ya kapan lepat. Ya kata cela kebagi. Ya kapan pening penha bat pan kelatur. Panai nuksa ku kipat bak be aju sortenat. Adu nong hikai persanghi. Bakatakan kebang hikai kanyo panrong agi jimut ceberkat. Aga jimut ceberkat jom kita kibang hikai. Kung ka party kabang ijuon. Ni kadai ka party kamnai ka party ka basumi tang banyakon ya election. Nei kadai ka party ka bakwa ya kabang hikai yo patpa. Kabakwa pan sneng pan crown yo patpa. Kabakwa pan panrong yaki ta ki jing snoto upai pa pai pa ba it kren na gamanta kito kibla he kibla san kibla se kibla jongki kanigar jala ka jongi ngaru kuntahi sampu at dikisna ngasutam ya ka jala kat san dikisni ngalai ni ya ka jingman jong ka jala but namju motor apos na menswa se pangan hapan dangas siang baklam pisa nganuma banyo yakun nanta ngejuan abangi yakini ki hati pilar plastik kamdai kadak kabangi lakir hakajing nangjing sta kamdai kadak kaban ahangi yakajing susam andai kadak kabangi nge hapan bu yakajing keli balik Bagani ka jala, agani ka ri ka bakit ka jongi, ka ri ka bau play ulap kerku shikate e. Mau ki por ki bamanswa, idon ki telok ki siniar, ki bangiyo ya ka ban oban tong ki ki basyam, ki wa ki bakot peler, ya bangila wat ban diru, akan mau mensusna mahantay po yo molong, nakali yo wal rampa, anak ayang nakli Gong haka por bapitan be idon ti wa duit untuk yo molong menswa long le banti ya ketuun tong long ngaru ngatuti kita tambah momenta ai bisa pit loy banti momenta tenang tamban ketak ru yo pang yo nyam kata kadai keding sisa pa ya bangi ya ka bakun kini ni hap pan bu jengkeli kong kenalan jaga parti abangi ya ka bakun kini Ano yung opinion ko man? Tayo na taka ba PGE? Pahat dan rak flash ko? Naru rak flash ko? Hindi tang bangi di koong nomor baya kren siya kren kas mo ka terkong tentang hindi ikwa panay ka rin hikay patwa na taka daw tenju ini ju puno ikin siya po nomor boleh amoy ikwa pan hikay patwa habang iya kinikion aki pilar plastik kalau katak penghihapan po jengkeli balik baklok putih. Pada manta ngithir mo, ang sabay ka po, abang ijuon, abang lecture siya ng sayo sahat, lecture school, lecture kita katray, yan hapan ra, kilong kami, hindi takaway kapek, arti kapek, kaway kapek, panra yung oxygen cylinder, kaway kapek, panra hikulong punta terter. Ini juga kami, kita terus curah. Saya jahat bukan penolong kunta. Oh, dek sebab kita pro samrke, kita berke, kita mengenai orang lain. Mana yang pi pembelajar hanya buat pernihat, kaya kita pernihat. Agar por kemunswa, kalau awal ini Islam kita pau, bahkan dalam sebon kita ki industri hantu, kita ketua industrial park hantu lagi ke EPIP, kadon hantu buat pernihat. Dan mereka ke pejabat di kemarin hantu, ya kalau hantu, ke pejabat ke pernihat ke wei nak Islam, lalu nak Islam ke pejabat hakat ri India barak wei, ndai baon ke BPP, ndai baon kipor, sorkar, nak program sorkar, opir, ibadai berkini ke perfect, ya kene ke Mariam, ibad mi pemi ya ke report, pakai pernihat kade kata katon
kabat jakra tam kani agari India ani nolak lain mo nolak lain pi Ikwasong basa agari ka Bibhoy district nolak lain Bandung Kolkata papa pagi kaya kamu ko panong tabong ladang yung don ka jimi itna kan po ka jima ya kalaway to grabe pagkacay pali today na magkakataw the voice of the people party kami sakma ya kaban let ken but kung ka party yung don ka po taladi yun kam ya ka jingkasan kadinya snok hilang jong upat pa ya kaban ya don banta agaban pen penbha bat pan penklador dan sibon ke ba namar kapor yemyo ya kaban trendor yemyo pan ya tholo mai supwa tamban on tang ini boy jat badon hapo Karibhoy district Karibhoy district kayo don ki bom spotho ki command boyo et ba wa dar aspirational district mo kabala ito taga sarkar India pagkalong ka way na ki district ki baduna tham pat ki badko tham haki bapon ki banta ne babai Karibhoy district kay sho bagim don ko ki padak be kay sho bagim don ka khando ka usbo ijak jaka jngak kai ke itna yewan chate spot terso don sikwe we ki jaka bapon ki itna ki chang ki jaka jngak kai ni don hani ye kitna trikam jo sarkar India ki obon bha habo ka district ka jongi like na shilong ki obon pam day apo kariga district jongi ade sujer kerteng ICR CAU Navy nangta kariga Nepal mo NESA Airport Authority of India kaisho ongim don ko ki palpa ongim don shibon kini ki nangta ki kariga cantonment area jongi sipai kaisho ongim don ka national highway ni don airport ni don reja ayu ya kariga district ka jongi Nilang the district kabanuna kabaduko ang okipata. Manubang kuakwi nating akwa yagaban ne yagani the voice of the people party kami italitan inuksa ijong kani pwede ko ng district like the voice of the people party kami ang nakabanta kajalahi parokwe panne panara sokman na snowball yaga party kaba ibutu yanga yagaban ni matang nagabanta panyakon yagane ke MP election or kiron sibon itaki mat ali kita ki manifesto ka jongi kabangin support papa asay kaski ganun kren ni kita ko portray nak AEA bang kren nange piyok ijimot airport ka jongi ladang sophos na protocol habo man ta papa ni dan long kata ke airport kabaj pat kampat day awat tigi plane ke bahe ke bare ban hiar hantu all no man pakha dada ka agar tala long kata ka international airport Mizoram kare ke airport kabaj tiki lemsun ke bahe kilala ban mo ban hiar ban kio nantu pare hagane ke state ka jogi imma iha banbo ya gajikali bahagian ko masopos nam aga jakra bangan kio ikumban teng la ikumban dukno sipot ikumban la sangya no wa hadu man taru i plane kemla pan hiar lada ka sneo ka sipren po hak ni hapan bu jikli pale ka ruta gidan kini ki tnak trekam joga sarkar India bo phe shano pat ki khon dikti jogi kimyo kam hanto ni hapan bu ye ka jikli Dahil kini kita mampu kipat pak, pengimit syakmat. Padahal kini kita kenyak kimat, kita mengapasak cabai kipat pak. Kapa upat pak, lalu ay jaga cingkesan, lalu upat pak uibian yung nuklear, panay jaga cingkesan. Anta ngimbi, panyeng, panyasai, panyatay. Ya kini kimat ibat donkam, ya kaban nyerok. Ya kaban penyem penha penklepat ya kan kami berkencang perlu kecuali andon kebae kokipat pak wadon kebamla mundon kebae andon kebamla kongkap tinggi hagapor wisdom tang kendiat niadon pan sedang
kata pandai ya kata kami kau jongi kau semua nak kalong hai dah jumpa sang ijongi engkat pengibu boleh hakmat mentah kat sabangnya ni smoke man pak ai kat jengkaman pak jat penriu mentah kalau smoke namun boleh pakon ke parti habangnya ban persai kalian sodong namun ngendai ke parti bersumpah ban persyat yo pak yang kuat opat ba unsur kmen namun kejengruai oh komdeng komnak ne pak deng anak ka pengikut kalong opat ba unang opat ba uwasta opat ba uwasyampan kenapa ngemikan ya kapan empanbha pankalador ndon kanu kajing artatin kon ka jat pedriu teplay nam don kanu kajing artatin kon ke nongon juga voice of people party nyam don kanu kajing artatin rangkat pedriu rangkat perupat ba uba lenya mentah aduh patba uyan berhenti awai kepat kawai kapor kanriam upnar boy uwar malam unangam iyeng yatuli imi banyatai amdan kanono kawe amdan kanono kabanga datang kini kentin patba bagi kole shibun blame kerkuiti kemawi ni kejingwai kumbangiru ni sai akmat jomle namar pangi isang sot i pangmat panpe jaga negari kau jongi pakat suduk na tang hati tinggal putih pasan posnam asyamur kalare jongki khul